okwetomba itoku tukushangira mu magombora gatari gamwe na gamwe gari ya ntonde omuhuriro yo kushizuma obuhereza n'emirimo y'abebembezi b'ebyaro eituhurire bingi omu batura bahagame ekitongore ky'ebyamagara aha bushomankuzi oburikutinisa abantu okuza mu marwariro ga gavumenti bakohereza akayembe ngoze kuchebeza kandi tukacondoza twashanga n'akayembe ako binemwe mukono hino watugizira tunyoba bakanyuhereza akayembe ngunze kuchebeza kuri kona shange sente ziri nyingi ati nagumiza muri Ntondo mu town nkuyarese results ngbaza mtero misho nagenda nakora ki nakwata omutwaro nagumuhereza mbaze nabwo yanga kumara nagenda kabete no private hata hono ngandorota ngo busoma nkuze nubuza ko umuntu hati we kworo kuzarya Ntonde kasambya erino bakakubanza bakuyahoro kumirwa pamba bitano bya gravuzi kashaju ka panado kanana ko kurebo mu kanwa wahura kunkobo ari kuzikushaba nyakira tungire message yo musara eranezi zikiro magombora munana gari ya Ntonde hamwe na town council eitushangira abakazi abakukira kuzariro marwaraga ne bacena bashaho abo kubatwariza kubi oriaho no fatwa mu boka tera karura torakozire ki torakatira omwo waterira ryo mu parliament ashitami aho ryo no famba kureba yobuzwe buli katufo kitino kola ngabakulembeze cyane bade kutekesa mu nkola eteka ligamba ki kubanga omuntu oli akujja ko sente ngagenze kula linnyo wagenze kuza linnyo ati akujja ko sente ati ngafuna omusala cyandi badde kyafa bakulembeze okugoberera ensonga eyo omuntu ajja ka abantu bafe sente. And the file is put aside so far. Because I have appealed it to the DPP. The case is already dead. Because the first investigator manages the case for the next investigator. Gasha Kosandike William.